Tini MCC conference puila decision nazaka je NESO North East Student Organization Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal, Mizoram, tai Tripura. O 7 states o 8 organization tongo. A NESO ni North East Student Organization ni General Conference nai tai election bo nai. As a meeting, as a conference, abo taklai Tripura o November ni paikat pasi tengah ni kokno. Cini tini ni MCC host kelainani eba a conference no Tripura o kelainnya bagai gosi naharta. Tapi kaisa angkai TSF ni Central Committee ni je tenure cini 2 bosor ni bagai inggo hai angkai cini November cini o tenure ni jora payo hiaba gobang mas hamungkumung ni bagai sentini decision nahaka je abo 2023 ni January o umnai. Obono mas kanan ni musuko CEC eba Central Executive Committee eba MCC ni thani power tongo existing Central Executive Body no hologui phano plangi mano ba jorawa phano conference khayei ketal phano executive body somjago ba election ho ba abuna abo phano tongo eba sen o ebo hongkai chini Central Conference ba annual conference 2023 ni January o sen khailanya ni nei sen wang subi na hal TSF Thanaino province Sekano town committee by Minui for the town committee of the first time year karon town committee tongsi town committee of Thanai visit lagi rumah school lagi sebelum visit lagi hostel untuk jodoh karena sini town committee Thanai itu apa sih before mana TSF Thai Sekango Deputy Secretary Tribal Welfare Department no 12 September Thani ne Deputy Laika Rumah yaw Tribal Welfare by the Director of Tribal Yaw वो सुनो अब वो एक्सपीरियंस था 3 मास नी बिसिंगो जरा वो समस्या तो मन जेटा प्रॉब्लम मन हॉस्टल रो पिमानिया लाइफ अनिया फिकर करी की एकरी हम मोरा माइनाई हम मोरा सुनो कवर का जस्ट 3 मास बिसिंग लासन बाकी यसे आरो सुनतो थांगिसनि प्रॉब्लम्स ताम लाइनि से कोरामा दिसै मान आम हागन तेसे लाइव दङ Diversity जे प्रॉब्लम टाउन एरिया से निया आप हटे तो मा जाना प्रॉब्लम तो सिंगुली नहीं तो गते कैसे सुन जे बरो फ्रांस ने कोनो खाजात नियम कानून करे तम खबा जेफ्रु जोंकरा कत डिसिशन नानानि नांगो आपुनो ओ एमसीसी आसुक जागो ताई MCC ni guideline bano CC Central Executive Committee President Secretary ताई बाकी executive body ro samuktai abo bosoro baisa panangai mano white panangai mano am hagi sam khaitimi jago kono alada beda de doktor nai dia jaga no rono clearly side na dimu sugo sung jodio kaisa organization ni ta kaisa organization no sangsana ni thanya TSF kaisa independent student organization TSF asai kurni simi kuno political party by control khlaijak organization ya abni bagai sung tabubo TSF ngai sung kebo political party by sung control khlaijak ewi tongnai phiaba di prasaroni greater international tuyi जों जेकुनो political party विशेष खाय जों regional
যেহেতু রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি চিনি ডিমান্ডস বাই মিলিবই তংखाखाय जों बरमो सापर्ट खायबो मानो खायाबो बङै मानो बेबा चिनि दफानि इन्टारेस्ट जों खालायनाय Lagi hambai ini 10 tarik September 2022 PSF ni NCC meeting asal और kumulunggo जों NCC ni जे discussion kan meeting mani abunati sungkok salaja ambang yang ya pada sini PSF ni advisor chairman Bono Sakir Plagada Tinino 10 September 2022 Tini 21-22 PSF ni the Central Executive Committee ni tenure di Tini Puila MCC Azabawo Sini Kubangma agenda rakyat Abang Bisungo Sini Neso Conference Tay PSF ni conference Tay Sini Oro PSF no bahagi siang kerak lagi sana ni Abang harap kita Kubangma Sini educational demand, political demand Abang harap Kubangma kamu Abang sih sekarang sana ni semua Oro MCC conference of Aiman Zakpekan PSF ni Presiden Baru dengan Syukmar Burma Ani yak siwo General Secretary John Kaya bani yak siwo Vikas Burma Vice President Kebang macam ni advisor of Bishingo Kasam President Manov General Secretary Sunil Kasam General Secretary Chondo Dasonji Damuntu Am harap kebang oro Cinoro borok kebang ma manjak payman Bishingo Sen kebang ma koglam saliman iya gulo semua jangan decision angka Sini National Conference 2022 ni November paikam asingo klanyan kabe ini ni OMCC wo decision angka Ama hake tebo sini decision of hake TSF ni je o tenure abo November asingo payo ay ni engkano ini OMCC wo salai pass klanyan ka TSF ni General Conference abo 2023 ni Januari maso silai tam ni mana abun sesekan kabang macam ni TSF ni Foundation Day 25-26 Oktober abo state wise state sara state kitingginya abo pleasure nai abun bagi kabang ma preparation tomo Tapi kasi hanggang sa MCCO sa Senior TSF je Students Organization Gerak ka decision naka Senior already Kabama division tamani kore pano Kasya kuso division no kisi sa week tamani sa muka ka Ahad bagay Joto college, Joto school, university wo TSF ni Anjay division wise tour rock laye TSF ni movement no tay chini borok dopan di prasarok ni angkrai naik kantani TSF lo ni kuno yak rikasya bo sulman ni tonglar dia batai bo krak khai ki sana ni bagai tini ni o TSF ni MCC tiarza abun bagai seng tebo decision naka je total division of Rajani tai sentini om iki was halaka je nesumo se member honani abra hoti was halaka abun bagai joto takote duhorno media ro bisinte se chini top pani bagai sam tamani thantani narok ni chuba sunango hamzal munango tai buskani je samungo narok sambai logi tongona ni chini one suk mani am koinai ani TSF ni General Secretary abu kisi sa tab nai isa highlight lagi Baik, saya nak sini National Conference November ni last night
by similar discussion sini national conference pakai online sini orang sama main yang sini juga state conference biasanya central conference abang di Surakarta by sini constitution amendment ini abang komisi formation ini sedang abang examine live ini abang parliament abang Surakarta tai sini movement bahasa sini terlalu mengikutkan organization di national bahasa sekarang ini di TSF satu sama ऐसा independence dan also sini bahasa movement kalian sini berapa dibagi sini mana dibagi apa maksudnya sini salah jadi kalau itu sudah mungkin